بینندگان عزیز سلام، شعله گلخوجه هستم و برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنم. نخست از موضوع امروز 8 دکبر میگویم. پولمان رو از دهان شیر میگیریم. مهاجران توجیک با تشکیل گردیامایی کارفرما رو به پرداخت معاششان وادار کردند. раҳбари собиқи тоҷпромбонк ро ба 8.5 соли зиндон маҳкум намуданд, вале пасандози муштариёнро кӣ бармегардонад? таҳсил маҳдудияти сину солӣ надорад ва ё чӣ гуна дар ҷануби тоҷикистон донишҷӯи кӯҳансолтарин мехоҳад дипломи 2 ихтисоси дигарро ҳам бигирад. география демография сеюм курс мехонам, ане соли оянда тамом кунандаам. як гурӯҳ муҳоҷирони кории тоҷик дирӯз дар минтақаи калфинаи шаҳри санкт петербург барои нагирифтани маош бо нишони эътироз гирди ҳам омаданд. онҳо дар сохтумони як беморхонае ҷалб шуданд ки барои гирифторони бемории коронавирус пешбинӣ шудааст. дар наворе ки ба радиои Озодӣ ирсол гардид дида мешавад ки чӣ гуна даҳо муҳоҷир ҷамъ шудаву бо корфармо баҳс доранд. баъди гирдиамоӣ кордиҳанда аз 15 миллион рубл қарзи маош 10 миллионро пардохт карда аз муҳоҷирон хоҳиш шудааст ки дубора ба кор бароянд ва маблағи боқии қарзи маош низ пардохта мешавад. муҳоҷирон гуфтанд ҳоло ба кор шурӯъ карданд ва умедворанд ки қарзи боқимондаи ҳақмузашонро хоҳанд гирифт. агарчи ба муҳоҷирони тоҷик муяссар шуд пули кори худро бигиранд, вале дар тоҷикистон садҳо нафаре ҳастанд ки намедонанд тақдири маблағҳои пасандозмондаашон чӣ мешавад. аз ҷумла муштариёни тоҷпромбонки ҳамакнун касод шуда ки раҳбари собиқи он ҷамшед зиёев ба 8.5 соли зиндон маҳкум гардидааст. дар ин бора оҷонсии хабари Азия плюс имрӯз бо такя ба манбаи худ хабар дод. зиёевро бо 4 моддаи кодекси ҷиноии тоҷикистон гунаҳгор донистанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров шореҳи иқтисодии радиои Озодӣ ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло ба ӯ меорам. абдулло салом, хуб зиёев дақиқан ба чӣ ҷурме маҳкум шудааст? салом шаҳло, тавре дар оғоз ишора кардӣ, зиёев якбора ба 4 моддаи кодекси ҷиноии тоҷикистон аз они худкунӣ ва исрофкорӣ, қаллобӣ, таҳияи ҳуҷҷатҳои тақаллубӣ ва сӯистифода аз мансаб айбдор шуд. мурофиаи зиёев дар додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе пушти дарҳои баста аввали моҳи декабр баргузор шудааст, аммо масъулони додгоҳ аз ифшои ҷузъиёт ин қазия худдорӣ мекунанд. ин аст ки бо гузашти як ҳафта хабари маҳкум шудани ҷамшед зиёев акнун расонаӣ шуд. зиёев аз раҳбарони Тоҷпромбонк буд ки аз оғози таъсис ва мудирияти ин бонк ширкат дошт. соли 2016 дар авҷи буҳрони бонкӣ ин бонк муфлис ва ё банкрот эълон шуда муҷаввизи фаъолияташ аз сӯи бонки миллӣ бозхонд карда шуд. хуб абдулло, роҳбари пешини ин бонкро ҳабс карданд, аммо тақдири амонатҳои мардум чӣ мешавад? оё муштариён чӣ мегӯянд? муштариёне ки амонатҳояшон дар ин бонк дармондааст аз ҳабс шудани ҷамшед зиёев хеле нигаронанд, чун онҳо мегӯянд ҳабсу зиндонӣ кардани зиёев роҳи ҳал нест ва мақомот бояд сараввал ба бозгардони амонати мардум талош варзанд. ما فکر میکنیم حیثیت ما فکر ما همیه که میگن که جزاش گرفت کرد چی خیلی جزا گرفت من در اون در سناتوری بود. ما گفتیم از بندی کردن از این سال بازداشت گرفتن و چیز کردن برای ما یکان فایده نیست. این یک نمود مثلا یک پسیکولوژیست که نزدیک به قطعی گرزنان بکنیم یک چی بکنیم که همین پول ما را برگردانه. назари муштариро шунидем. абдулло, оё маълум аст ки ҳоло чӣ миқдор маблағи мардум дар тоҷпромбонк дармондааст? шаҳло, айни ин суолро аз маъмурияти муваққати ин бонки муфлисшуда пурсидам. фирӯз шарипов ки ҳоло масъули таракаи амвол ва дороиҳои тоҷпромбонкро дар ихтиёр дорад, гуфт ки айни замон беш аз 30 миллион сомони амонати мардум дар бонк боқӣ мондааст ки бояд бозгардонида шавад, аммо ӯ аз додани иттилои бештар дар мавриди оне ки чӣ миқдор дороӣ ва амволи бонк ҳамакнун боқӣ мондааст худдорӣ варзид. бархе аз муштариён дар ҳамин ҳол мегӯянд маъмурияти қаблӣ аксарияти амволро аллакай фурӯхт ва зоҳиран чизе барои бозгардон боқӣ намондааст ки барои амонати мардум кофӣ бошад. ин бонк соли 2016 мушкили ин бонк доғ шуд. ҳукумати тоҷикистон дар авҷи буҳрони бонкӣ дар моҳи декабри соли 2016 барои наҷоти ду бонки бузурги кишвар, Тоҷик Содирот бонк 2 миллиард و 250 миллион сомонӣ ва
агроинвестбонк 1 миллиард و 70 میلیون سومانی سرمایه گذاری کرد. در آغاز توجپромбонк و فونونبانک نیز قرار بود تحت حمایت دولت قرار بگیرند. برای نجات این دو بانک 530 میلیون سومانی پیش بینی میشد، اما این دو بانک تحت حمایت دولت قرار نگرفتند و روز 24 فوریه سال 2017 بانک ملی غیر منتظره اعلان کرد که مجوز توجپромбонк و فونونبانک را بازخوان کرده فعالیت آنها را قطع میکند. سپاس عبدالله برای صحبت. نگفته نماند که توجیک صادرات بانک و اگروینویست تا به حال 10 میلیون سومانی مشتریانشان را بازپس ندادند. خب بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی تقدیم شما می شود و بعد از آن صحبت معاون وزیر معارف تاجیکستان را پیشنهادتان خواهیم کرد که از جلب آموزگاران به کارهای جمعیتی نگرانی می کند و کهنسال‌ترین دانشجو در ولایت خطلان را نیز برایتان نشان خواهیم داد. دوستان کل تاجیکستان پیشنهادی اداره زندانها را درباره به محبس سکونتی گذراندن خبرنگاری توجیک دلیر شریفوف رد کرده است. دادستان او را برای جامعه خوفناک نامیده است. پدر دلیر شریفوف گفت هفته گذشته با پسرش ملاقات داشتند و خبر را به او رساندند. این در حالی است که 2 ماه پیش مسئولان اداره زندانها به دلیر شریفوف خصلتنامه مثبت داده خواسته بودند او به محبس سکونتی گذرانده شود. در محبس سکونتی در مقایسه با زندان محدودیت ها کمتر است. دلیر شریفوف را که در رسانه های گوناگون آشکارا سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد، ماه اپریل امسال به 1 سال زندان محکوم کردند و حالا او در محبس ناحیه یاوان است. قبلا والدانش گفته بودند وضع سلامتی او خوب نیست و علاوه بر این در محبس یک نوع فشار را احساس میکند. والدان دلیر میگویند تا پایان مهلت حبسش حدودی 40 روز دیگر باقی مانده است. من برنامه خبری رادیو ازادی را ادامه میدهم. معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره استفاده نیروی آموزگاران در کارهای جمعیتی نظر داد. جلب آموزگاران توجیک به کارهای آبادانی و چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی بارها نگرانی ها را به میان آورده است. این هم در حالی است که این قشر جامعه از معاش خوب و امتیازهای برای زندگی برخوردار نیست. سروینازی روح‌الله و برای یوسفی از لطافت نظیری در همین باره پرسیدند. وقتی که یک مؤسسه طبیعتی کدام یک ساختاری هستند، در اونجا آدمان زندگی میکنند، در اونجا کارمندان زندگی میکنند، در اونها مسئولیت تازه کردن همون محیطی اشغال کرده مؤسسه خودشان نباشند. پس ما چرا چنین حرف میگوییم؟ چرا امروز ساکنان کوچه ها، ساکنان محل ها با یک تشبوس خودشان برای تازه کردن محل، خود جویباری که از نزد محل میگذرد یا راهی که از آنجا هستند، آنها خودشان یک کوشش نمیکنند. و البته وقتی که یک نفر مهمان میگذرد یا که مثلا وقتی که خود کودکان در همون محیط بازی میکنن و از این چرکی و از این افلاسی ها دیدن میکنن، البته به تشکل منبعدی آنها نیز تاثیر منفی میرساند. بنابراین هم در اینجا تمام جامعه باید فعال باشد که خدمت آموزگار را در سمت تازه کردن رفتن کوچه ها استفاده نبرند. درست است که وقتی که ضرورت پیدا می شود واقعا هم بعضا از قوه های علاوگی از جمله کارمندان ساحه استفاده کرده می شود، ولی این را ما البته بسیار محکوم هم می کنیم و اون را ما بسیار منفی هم ارزیابی می کنیم. و چون هم اکثریت می پرسند چرا نظام آنلاینی تحصیل در دوره پاندمی درست برآورده نشد در تاجیکستان؟ در دوره تمام امکانیت ها وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توانستند که برای خوانندگان
синфҳои 9-11 ки онҳо хатм кунанда ҳисобида мешаванд ва дар баробари ин онҳо бояд ба муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ворид мешуданд, дарсҳои телевизионӣ ташкил карда шуданд. Чаро вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ташкил кардан ва бароҳ мондани дарсҳои телевизиониро барои худ қарор доданд. Ин аз он сабаб аст ки телевизион имрӯз дастрасӣ дар тамоми кишвари мо ҳастанд ва кӯдакон метавонанд ки дар муҳити хонавода бо ҳамроҳии волидайн аз он дарсҳои телевизионӣ ба таври васеъ истифода баранд. воқеан ҳам дарсҳои онлайнӣ ташкил карда шуданд. шояд аз ин на ҳама бархурдор буданд ва дар баъзе муассисаҳои таҳсилотие ки онҳо имконияти хуби интернетӣ ва серверҳои муайяни чӣ доштанд, техникӣ доштанд, тавассути ҳамин имкониятҳо дарсҳои онлайнӣ ташкил карда шуданд. ва бояд бигӯям ки ташкил кардани дарсҳои онлайнӣ аз як тараф мушкилоти худро дорад, чунки на ҳамаи оилаҳо дар хона барои фарзандони худашон компютерҳоро таъмин карданд ва ба шабакаҳои зарури интернети пайваст ҳастанд ва на ҳама кӯдакон ё волидайни онҳо телефонҳое ки тавассути интернет ба он кор кардан мумкин аст ба он таъмин ҳастанд. суҳбати комили ҳамкорони мо бо муовини вазири маориф ва илми Тоҷикистонро метавонед дар вебсайти радиои Озодӣ бинандагони азиз бихонед. ҳоло барои шумо дар бораи донишҷӯи кӯҳансолтарини яке аз донишгоҳҳои вилояти Хатлон қисса мекунем. дар мисоли ин сокини 75-солаи шаҳри Бохтар бори дигар метавон итминон ҳосил кард ки барои омӯхтани илм ва тағйир додани маҷрои зиндагӣ ҳаргиз дер нест. ғулом ҳайдар искандаров 75 сол дорад. ҳам омӯзгор аст ва ҳам донишҷӯ. баъди 2 сол дипломи савумашро хоҳад гирифт. сеюм маълумоти олӣ география демография аст. сеюм курс мехонам. ане соли оянда тамом кунандаам. дар донишгоҳи шаҳри Бохтар ӯро кӯҳансолтарин донишҷӯ медонанд. ғоибона мехонад ва ҳам дар мактаби деҳа омӯзгор аст. ғулом ҳайдар искандаров 2 писар ва 2 духтар дорад. 4 фарзанди дигараш солҳои ҷанги шаҳрвандӣ фавтидаанд. ҳисоби зиндагӣ мо фарзандон меран кор мекунанд, мебиёнд. мо дар ҳамҷо кор кардем, хай замин дорем, хай дарахт дорем, дарахтҳо боғҳо гуфте одамон. ана баъд аз вай мо дар мактаб ки кор мекунам, хай 800 сум 900 сум ойлик метиҳам. нафақа зиёд мешавад, нафақа мегирем. дар замони пандемия писаронаш натавонистанд ба Русия раванд. ҳоло бо маоши омӯзгорӣ ва нафақапулӣ рӯз мегузаронад. вай мехоҳад боз дипломи 2 ихтисоси дигарро гирад. бо мақсад дорам ки бояд ки 5 факултетро дар пирonsоли тамом хатм намоям. факултети биология, экология ё ки химия, биология, ана баъд вай бо таърих ва ҳуқуқ. таҳсили ғулом ҳайдар шавқи ҷавонони деҳаро ба таҳсил овардааст. хеле бо ҷавоно бо мусафед чӣ карда нигоҳ карда, бо хеле ҷавоно ҳам шавқ ҳавас пайдо карда ба хонданӣ рафтанд. таҳсил дар донишгоҳҳои Тоҷикистон маҳдудияти сину солӣ дорад. нафарони аз 30 сола боло танҳо ҳаққи ғоибона хонданро доранд. ғулом ҳайдар таҳсилро барои худ шуғл медонад. ва мақомоти Москав мехоҳанд вуруди муҳоҷирони кориро тавассути бекор намудани 14 рӯзи карантини ҳатмӣ сода кунанд. чунин пешниҳод аз ҷониби муовини шаҳрдории Москав Владимир Ефимов садо додааст. мақомдор мегӯяд беҳтар аст ки барои ҳамаи муҳоҷирон карантини ҳатмии 2 ҳафтаина бо супоридани ташхиси COVID-19 дар давоми 3 рӯзи омадан ба Русия иваз карда шавад. тибқи муқаррароти феълӣ шаҳрвандони хориҷӣ ҳангоми ворид шудан ба Русия маълумотномаи тиббиро дар мавриди натиҷаи манфии COVID-19 пешниҳод мекунанд.
با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر به یکی شما بینندگان عزیز برای همراه بودن تا صحبت بعدی. چون همیشه شما از میتونید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و نوارهای جالب روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. برای شما عزیزان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان. در هفته نو می بینیم.